Ang lawas ug dugo ni Kristo, mga igsoon, parihas gyud sa atong lawas ug dugo. Kay iya man tong gihuwaman gikan sa tinuod nga tao nga mao ang iyang inahan nga si Maria Santissima. Nakaron tungod kay Dios man siya, nya padong na siya mo saka ngadto sa langit, kining iyang lawas ug dugo nga gigamit niya aron maluwas ta pinaagi sa iyang mga buhat ug sa iyang pulong adtong buhi pa siya, iyang gibilin dinhis kalibutan ug mauna ni ang sakramento sa Santos nga Eucharistia. Matag sulti sa pari aning konsagrasyon, consecration prayer, kanang ipandong sa pari ang iyang kamot nganhi sa pan ug bino atong gituuhan base usab sa gibuhat ni Kristo ug sa mga apostoles nga ang pan ug ang bino nahimo ng lawas ug dugo ni Kristo. Lingi ay mong tupad. Ning namutuo ka. Namutuo ka? Unya kung kanang maong pan o kanang bino, lawas na og dugo ni Kristo, unsa man, ganahan mo mukaon o dili? Hay may inyong pangitaon kanunay, kanang lawas og dugo ni Kristo o kanang panihapon, paniudto, pamahaw, nagipreparar nato matag adlaw? Hay may inyong mas pangitaon, lawas og dugo ni Kristo o kanang pagkaon para sa pamahaw, paniudtog, panihapon? Istoryahe. Ang naproblemahan ron sa mga ginikanan, kana yung unsay ipakaon sa mga anak, pamahaw, paniudtog, panihapon. Kita ba mga Pilipino, katulo magita mukaon average. Mao ginay problemahan, wa gyoy ginikanan nga niingon, hala ang akong anak tulo na kabuok, unsaon na lang nako pagpakaon ani ni Kristo sa lawas ug dugo ni Kristo. Kay kun kana lang gid untay atong problemahon ba, nga ang ipakaon gyud mga anak, ang ipakaon sa imong lawas, ang lawas ug dugo ni Kristo, pagkagamaya ra jud gasto. Bitaw gi problema. Nga naman pila ra may bayad aning atong kaon dinhi, kanarang kolekta. Nya usay di pa mo muhog, nya kamo ra bay muunag linya diri. Kusog pa kayong mukaon, nya di ra ba gyud muhog sa kolekta. Sa ato pa almost libre, murag hapit na malibre. Pero doon na gyud mas sakit para sa kasing-kasing ni Hesus o unsa may pinakasakit. Kana bang magsigitag pangita og pagkaon para sa pamahaw, paniudtog, panihapon, matag adlaw, pero di gyud mo kalawat inig misa. Di gyud mo kalawat. Naaman dinhi manimba, di mo kalawat. Nya nasay uban, din alang gyud mo simba kay di man makakalawat. Nganuman kay nagpuyo-puyo, nagkabit-kabit, nag same-sex union, na ay dagkong mga sala. Nya di gyud sila kabiya sa dagkong mga sala nga nahimong babag sa pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Unya magsigig paningkamot kunuhay og trabaho para sa ilang pagkaos, lawas, pamahaw, paniudtog, panihapon. Biya na mo anang pamahaw, paniudtog, panihapon. Si Kristo na laykan ayaw na mo pangiskwela, ay na mo gastoan ng eskwelahan, siging gastoan ang mga bata pa eskwelahon, unya di ra bagyod manimba adto ras kompyuteran, unya inikadagko-dagko magsigi ra sa kuyog-kuyog sa uyab, sige lang sang tinukhangay, way mga kasal gihapon. Siging panrabaho, di ra ba manimba, sige ra gyud og tinukhangay, way mga kasal.
Unya, inikasakit nagkanser, muanhi dayon sa simbahan, kay magpahilog, magpaampo. Inikaayo na sad, din asad mo kalawat, din asad mo ampo. Ay, nala mo pang eskwela, Saban, eskwela pa mo? Sige tang gasto aning eskwelahan, unya, inikahimo ng mga lawyers, inikahimo ng mga pangulos nasod, maura sa tigpanday og balaod, aron muguba og kaminyoon, muguba og pamilya, pinaagi anang divorce bill, maura say mo patay og mga bata sod sa tiyan, kay mag-approve na sad anang abortion bill, maura say muguba sa kaugmaon sa atong kalibutan, pinaagis pagpa-approve anang same-sex union bill. Gitudlo ba na ni Kristo? Gitudlo wa mao na insulto kayo natong nangaon ni Kristo. Insulto kay ba nga kitang gasigig kaon ni Kristo mo kontra taniya. Ang nindot gid unta maliwat unta taniya. Kay maliwat kita sa atong gikaon. Nya sa unang pagbasa, ang iyang dugo mao may gisablig ang baka og ang kandi nga dugo makawagtang man sa sala, ang ato sa duntang lawas og dugo ato sang gamiton para pagwagtang aning mga sala sa kalibutan. Magtinudloay ta, magtinabangay ta, magpaminaway ta, maminaw tas Ginoo. Mo na ako sige jud ko gwali dinhi, bahala nagsakitan mo nga kanang magpuyo-puyo, bisag unsa pa ninyo kabuutan, impiernohonon gyud mo. Sayang ang inyong kabuutan, bisag unsa pa ninyo karesponsable, may kay mo trabaho, dagko na mog sweldo, pero nagpuyo-puyo lang gihapon, padong ragyapon mos impierno. Bisag unsa pa mo ka in love to each other, in love jud kay mo, wa gyud mo magluib sa usag-usa, pero live-in partner lang gyapon, kabit lang gyapon, dili gyud mo malangit ana. Ngano man si Kristo gustong mukaon taniya, nagpakamatay siya aron mawagtang ning atong sala. Unya karon higugmaon nimo ang sala, isalikway nimo si Kristo, porting dako ang insulto. No? Kita manggani mo'y angay isalikway unta ni Kristo, pero nagpakamatay gid siya para nato aron mahimo siyang pagkaon nga kalagnon. Nya karon nga nana siya, available na, ato pag yung isalikway na porting pataya. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na sige jud kagkaon o Ginoo. Himuang kada adlaw ay kakontentuan ang kada semana, kausa kada gid adlaw na ndot kay no nya unsa may resulta. Si Kristo usa ka tawo nga naghimo og katilingban, naghiusa sa mga tao. Mao na kita sad nga magsigig kaon og usa ka lawas og usa ka dugo ni Kristo dinhi sa sakramentos Eucharistia, magkahiusa gid unta ta. Og unsa may produkto or bunga sa panaghiusa, naa dayon ng kalinaw, kalipay o kalambuan sa kinabuhi. Naa lang ni natong tulo, kalinaw, kalipay o kalambuan, murag makaingon na ta isip tao, wala ka nang hahanapin pa. So naana ninyo ron, kalipay, kalinaw o kalambuan na kinsay naana, tasang kamot. Tulo raman kabuk ang uban, gaaginod. Nga naman, wa paman ninyo tuguti nga maliwat mo ni Kristo. Muna, kita dinhi, sige tagbaligya slat, hinay ang halin. Nga naman, wa man kayo'y mo palit. Kay wa may kanaganing drive nga kiniding akong pagpalit, makahatag ni sa panaghiusa, kalinaw o kalambuan sa simbahan nga mao ang gitawag og lawas ni Kristo. Duha man ni kaklase ang lawas ni Kristo, kanang atong gikaon o kanang atong gihigugma.
Ang lawas nga atong gikaon, sacramental body. Ang lawas nga atong gihigugma, mystical body. Kining iyag yung tibuok simbahan. Naipipila ka mga atong ipakita nga ang kalambuan sa atong kinabuhi magsugod gyud sa atong pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Sama sad sa atong pag-eskwela, pagpantrabaho, mukaon gyud ta. Labi na kitang mga Pilipino, abisag kinsang mga tawhana, mukaon gyud ta. Kay kundi ta mukaon, mamatay ang atong lawas, way kalambuan. Pero mukaon ta, mabuhi gyud ta. Apan ang pagkaon nga gihatag ni Kristo, lawas gyud og kalag ang mabuhi. Mauna, kamong dili pa makahimo pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo tungod sa dagkong mga sala, biyain na. Timan-i way sala nga dili malimpyo basta ato lagyong idangop sa Ginoo. Manindog ta.